وزارة الدربية أمريكا جرودة وراغوت أو بالتأوهي نها اعتراف بحكومتها سوري ناكن لأوج نيزك رفتار وكريارين بربرسين دمكيين وحكومته دشوبينن يعني خسرنا بن شافان بشتاد بيجاوي الجور معاملة يوان كسان بريارة خبدن بربرسي أوفيسا روداوي واشنطن ديار كردا لقلمنا زانيارين زيدتر لجم ديار هنا ديار بخيراتي چه زانیارین زیادتر درباره و گوتن وزارت درباره آمریکا در جمعتانه. بله دل بخین او نوچه پشتیوی هات کو دمک بری نها دستلات داریا دمشق حکومت سوریا حاول داکو دگل برپرست امریکی با آخمنش برکو ویزه نو بو کارمند خود نونراتیاوان لنتوی یک بوی چه بکن پشتنگی امریکا شوان گوتیا کاتگوریا ویزه وان ج کاتگوریا یک بود سیان هاتیه گهرتن چونکه بو قانون و یاسایت نها امریکا هنا اوان دان پدانان به حکومت نویا سوریان نانن و او کات پید ویدیکات کاوکو او دان پدانان بکن جبروی اوان بیشن ام دان به حکومت نویا سوریان نانن بلکو ام وکو دستلات داریه کوان دبینین و ام بری خوب کین ابزانین آکار و رفتار وان چوا دبن تانها هندک تشت هاتی نکرن بله گلک تشت ماینا بهت کرن مافد پیکاتیا مافد کمایتیا مافد کردا مافد دروزا پرسید مافد مروفا پرسید دموکراسی یعنی گلک پرسندن هنه کو امریکا دخواسه او دستلات داری سوریا بسل من الكوان دكارن دستلات داری دبن دكارن پارسگاریاش پیکاتیت سوریا بکن و پارسگاری لدموکراسی سوریا دکن و ناب نگف جبو دراوسه خو و شر یاخد من روبرو بره تیرورشی دبن تانها او تشت ماینه یعنی پدویب کاته کو ببینن سر عرصه سر واقعی چاوات شده به جبر هند امریکا دبیجت ام اوان وکو دستلات داری دبینین ام دجیوان نابین بله ام دان پدانانا بوی حکومتشی ناکید برای خوب که نبزانین شوی چند مانگی به اوان چوار رفتار دکن و تا چند معامله وان دگل پیکاته دگل جنان دگل پرس دموکراسی چواد به پشتنگی ام بریار خوب به فاب گورین آیا ام سروید مینین کودان بوان دانین یا ام دان به حکومتا کاتی سوریا دانین یعنی تانها تشتکنینه من ایرو پشتیوی نوچشی دگل کتابش که وزارت درف آخفتیم او گود تا استا سیاست ما اویا ام اوان وک حکومت نابینین وکو دستلات داری دبینین بله ام بری خوب که نبزانی چاد به رو شاد به تانها شی نقاش و گفتگو هنه و نونراتیوان نتوین یک بری وکو خوی مایا یعنی چی گورانکاری وان شینایت کردن ام بری خوب که نبزانی چاد به پشتی هنگی رنگا نرین امریکاشی بهت گهرتن بله تانها تشتگوسانینه بکردی دیار یعنی امریکا ویزای دیپلماتان نادا برپرسین سوری ادی تانها سر ویزه اویم سر نتوین یک بوی باخوین سر نتوین یک بوی ویزه نداتین نونرن نویت سوریا چونکه تو زانی تانزان نونره کی فرمی نتوین یک بوی نینه آن دخواست کن نونره نو چه بکن بله تانها امریکا ویزه نداوان جبرویشی چونکه آن حکومت سوریا وکو حکومت کی فرمی ناناسینن جبروی او پسگری کاوان هیا تانها آن وکو دستلات داری دبینن او نونراتی ماینا وکی جاران آن دمینن اگر گوهارتنک و سیاستی چه ببه پشت هنگی امریکا دیویزه نوب داتا نونراتیا سوریا لنتوین یک بوی یعنی هر دیپلمات کاری که سوری کو بخواستی به نونراتیا حکومت سوریا سردان واشنطن یا باجر نیویورک بکات بس تانوان بیشن او دستلات داریا اما برای خوب دینه بزنی چاد به پشتی هنگی اگر سیاست ما هات گوهرتن امشی لگور و سیاستی معامله دگل دستلات داری سوریا دکی کلک سپاس بر پرسه اوفیس روداویل واشنطن دیار کرده و کرمانجا تجی گلک خوش زور سپاس دیار قباط طلبانی جیگر سرک وزیر کردستان پیامنیر روداوی زنار شینورا گوت نونرتیا ینکه یکتین اجتماعی کردستان جبره ول شامه هیا و حتی نهاجی او نونرتی وکریه قباط طلبانی دبیجه پیش روژا سوریه جبو عراق و جبو هریما کردستان گرینگه و پیوست به همو آواهی پشتگیری روژ آوای کردستان وره کرن
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان نوێنەرایەتێکی خۆی دانەخستووە لە سووریا و بەردەوامە لە پەیوەندیەکانی و هیچ گۆڕانکاریەک ڕووی نەداوە لە نفوسی یەکێتی بڵین لە سووریا نووسنگەکە لە کاردایە و لە پەیوەندیدایە. دەربارەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوە مۆزوعێکی ترە و پێم وایە یەکی لە پرسەکانێکی کابینەی داهاتوو ئەتوانێت قەراری لێ بدات. بۆ ڕۆژاوای کوردستان حکوومەتی هەرێمی کوردستان چ هەوڵێک دەداتن بۆ ئەوەی بتوانرێتن کوردانی ڕۆژاوا لەگەڵ دەسەڵاتدارانی نوێی سووریا ڕێککەوتن بکەن و مافی کورد پارێزراوە. ئێمە بێ بە کردار خزمەتی ڕۆژاوا بکەین، پشتیوان بین لەو پرۆسێدا، هاوکاریان بین بە هەر شێوەیەکە بتوانین هاوکاریان بین بە هەر شێوەیەکە ئەوان ڕنگ بە پێویستیان بێت هاوکاریان بین و داهاتووی سووریا مهمە بۆ عێراق بۆ هەرێمی کوردستان و ئێمە هێوەخوازین کە ئایندەی سووریا وڵاتێک بێ کە هەموو پێکاتەکان بە ئارامی بتوانن تیای بژین، بە سەربەرزی بتوانن تیای بژین، بتوانن هەموو لایەنەکان بە کوردیشەوە نوێنەرایەتێکی چالاکی هەبێ لە هەموو ئاستەکانی حکومڕانی، لە حکوومەت، لە پەرلەمانی داهاتوویان، لە سلکی ئەمنیش بە هەمان شێوە بینی ومانە لە ڕابردوو کە زوڵم لە هەر پێکاتەیەک بکرێ وڵات پەشە لە هێنێ. بۆیە پێم وایە دەرفەتێکی زێڕینی ڕەخساوە بۆ سووریا بۆ ئەوەی حکوومەتێکی نوێ پێک بهێنرێت، بۆ ئەوەی دەستورێکی نوێ پەسەند بکرێت، بۆ ئەوەی ئاشتەوایەک دروست ببێت لە نێوان پێکاتەکانی سووریا و سووریا ببێتەوە بە وڵاتێکە بەشێک بێت لە کۆمەڵانی وڵاتانی جیهان. شاندەکە پارتیا ناوەڕاستیا کوردی لە پاریسێ لەگەل بەرپرسا دۆسیا سووریە لە وەزارەتە دەرەوەیە فرانسا جڤیە شەلال گەدۆ سەرۆکی پارتیا ناوەڕاست ji ڕووداوێرە ڕاگەهاند ku şandeke partiya wan li gel Çêlî Dokrê berpirsa dosya Sûrî li Wezareta Derveya Fransa hevdîtin pêk aniye. Di wê civînê de şanderê Fransayê berê ji bo Bakur Rojhilatê Sûrî Fabrice Deploşan beşdar bûye. Gedo got di civînê de herdû aliyan rewşa Sûrî û roj avayê Kurdistanê got û bêş kirine. شاندك بارتياما بارتيانا وراسي كل سوريا سردانا بايتخت فرنسا باريس كر وهر وزارة خارجية فرنسي كومبو لقل شاندك فرنسي جبيك دهات جزيرة دوغريت مسؤولة ملف سوريا وزارة خارجية وهروها فابريس ديسبليشن قنصلية كيشو فرنسا لدبري كردي لرجعواي كردستاني لسوريا شان دامجی هر پیک دهات چار کسا سروک پارتی و هر وها مسئول پیوندی درو اونری پارتی لأوروپا اونری حزب لفرنسا. قال لك تشتهاتن گفتگو کردن دوی جواتی دی شان دا پارتیا ما هلوست خود داد دیار کردن جه روشات حالی سوریه تشتی بود و جه هنگاوی گو حکومت سوریه تازه برو پیش دادنه وهر تعبير كريجي لسر قلقة همو بكاتين سوريا وتايبتي قلقة ملتي كرد قلي كردي تقرا سياسي كردي جي اعلان دستوري وهر وها جي بيكانينا حكومتا دمكي وهر وها جي همو هنگاوين ديتر اي امني اي اولهي جي حكومت برو بيش ديده آلية فرنسي جي هر تأكيد كرن جي دعم وتأييد ومساندة خوي بكن جي همو خلقي سوريا رو تايبتي جي ملتي كرد رو همو بكاتيا رو وديدين جي هنا كي دفت هي وكرد قاربن خبكن يقدم بو يكران وهروها قاربن گفتگوی دەسەڵاتدارانی سووریا تازە بکەن گەبن جزءێک ji پرۆسا سیاسی لە سووریە و هەروەها نەمێنن ئۆپۆزیسیۆن حتا بۆ دنیا.